Nā, ko puta hoki te kōrero a te kāwanatanga, ka uru tātou ki te wāhanga tuatoru o te rautaki Omikona a te Wainganui pōnei. E tika ana hoki i te mea kei te tino piki haere te maha o ngā kehi ia te rā. Hioi anō rā, he pēhea nei te āhua o te wāhanga tuatoru nei. Me ki heha o na rerekētanga i te wāhanga tuarua. Anei rā a te o Kiwa McLean. I te horapa haeretanga o Omikona i te motu whānui, kua tae te wā kia piki taumata. Phase 3 won't mean any sudden lurch in terms of personal restrictions or movements. I raro i te wāhanga tuatoru he mōrearea ke atu te āhua, ko ngā kiritata ki te kehi ko whiori ana he te hunga me noho taratahi. All other contacts will be asked to monitor for symptoms, but they do not have to isolate. Tui ia i te pikinga o ngā kehi ko whiori ka rāhuitia ngā tehi PCR mō te hunga me mātua whai anake. Nā ko nā kāro nuitia ko ngā whakamātau huare. They'll be available through thousands of sites around the country, including pharmacies and GP practices. And we've got millions more of them arriving in the coming days. We expect businesses to be able to make rapid antigen tests available to the public for purchase through retail outlets from March. Me te aha he pērā tonu te whai a te tūmata nui arā kia tā uwhitia o haerenga karoretanga katoa. I want to reinforce that we have carefully planned for this and that New Zealand is in a much better shape going into a potential peak of Omicron cases than many other countries. Ka mutu kei te piki haere ngā kehi ko whiori ki roto i ngā hōhi pera huri i te motu. Mā te kanoa rai koe e awhi ki te pakanga i te ngārara nei, ia tātou e kuhu ana ki te taumata tuatoru. E hara i te taumata noiho engari koe nei te ao hou. Haere ake nei, te o Kiwa McLean. Te karere.